اشوفه صدره طالع نازل وبقيس له النبض بتاعه. ماشي. تمام. اشوفه مثلا قاطع ايه، لو قاطع نبض ولا قاطع نفس اشتغل على النفس، بديله 5 انفاس 30 ضغطه. بعد كده نفسين. نفس وعنده نبض. تمام. مش كده؟ اه. تشتغل ازاي؟ تعمل ايه؟ 5 انفاس و30 ضغطه. ركز ركز ركز. عنده نفس. عنده عنده نفس وما عندوش نبض. لا عنده نبض، بيشتغل على النبض بس. الكابتن عنده بقول لك عنده يخرب بيت كده، بقول لك عنده نبض، تشتغل على النبض. كابتن محمد انت قلت لي عنده نبض. عنده نبض وما عندوش نبض. كلام الكابتن واضح. بيشتغل على النفس بس. ازاي؟ اديله 5 انفاس. وبعدين؟ احاول ان انا افوقه بعد ما ياخد 5 انفاس، ان انا احاول افوقه، ما فاقش. 5 انفاس. حوله ازاي؟ انت بتديله النفس. لا تفوقه ازاي؟ تقوم تشيله وتجري بيه؟ لا فضل افاق. ها؟ عاده فضل افاق. لا. حطيته 5 انفاس وبعدين؟ بعد ال5 هل هذا يكفي؟ هشوف لو هو مثلا استجاب معايا. استجاب ازاي؟ تعرف ازاي؟ تعرف ازاي ان هو استجاب من النفس بتاعك؟ استجاب من النفس. اطلع يعني مثلا كشاف التليفون مثلا واحطه على عينه واشوفه هيترمش او هيتحرك. اسمك ايه؟ محمد حسين.